Hi everyone, so it's our day. Today is our day 4 of our quarantine. So, good morning! So, she's the cook na naman for this morning. I'm the cook for this morning. Yeah. So I'm cooking. You will be cooking and egg. That's long silog. Along with kamatis. I will chop kamatis. Ganun. Okay. Yeah. Bye! Workout tayo. We're malaya na! So yun guys, magpo-photoshoot po kami dahil makakalaya na kami. Hi everyone! Hi guys! We're finally nakalaya! Yay! It's day 4/7. Masasabi mo bang So ayan, nakalabasan sa akin. agbasa ka o sukat ka? Ayam ka. For the parts will pull away from the garment, making the appear worse. Baka nga, gawin ka te. Mag-isabay kantukin nga, Dan. Mabita lang. Okay. Mami. Nagsilong? Kukunin ka na ni Lord. Nagmayat di, ano na ito? Wow. Kaya ate Min. May tibuok ko nga stress ni Boxy. Wow, wow, wow. Ay, na-start ka gaya. Bye. Oh my God, ito mahangin. Kunin na tayo ni Lord. Napakaputi. Sunkiss. Ita na ti Pariñas batog na. Tabangin rin ang kanto. So guys, pauwi na po kami. Yeah. Hi guys, I'm gonna flex my bag. So this is Gucci. Gucci. For about 1.5M. wow! Ang cheap naman na Gucci niya. Lagi na yan, di ka na. Lagi life me. So we're in Lawag right now. Mga mayayaman. One ate, baka ano? Ha? My bag. For everyday. Kami Jai, di boss? Tabangir. Nagpudo ngam, nagmay angin na. So nagpa-vlog po kami. So we're on our way to the bus terminal. So, ingat. Hey, gata pa yung charger. Oh my god, I really miss Nag-post ni ate Minda, di picture na gilawag.